Evander Residence, Alan Keyes report. A dismissed employee of Eskom Met SA and Creel Power Station has conducted a hit on his direct manager and wife whilst the couple were driving from work. The wife survived, but her husband died on the spot, and the killer is on the run. Given Danchi and Nkuna Bongane comment, in everything you do at your workplace, never make it difficult for someone to wake up and look forward to coming to work. We all have problems. We all have financial responsibilities. Please don't make another person's life harder than it already is. You are an employee, just like the next person. He or she is also trying to provide for their family and carry the personal cost of life. Don't take that lightly. Istvan Naj comment, there is two sides to this story. The boss did not fire him. A labor lawyer did, after a hearing was held. I think he got fired because he has got a major attitude problem. Only a person with a criminally character will do this. Yes, we get mad when we are dismissed, but not murder. Crime SA comment, playing with people's livelihoods can sometimes cost you yours. JP Nenzalele comment, fired at work and he decides to fire him in his world. Mafeti Seun Barker comment, people, when they're having power, they will kill you inside while you're trying so hard to make honest living. It's so sad. Limda Wangwenya comment, Istvan Nagi, eye for an eye. And Tutuko M. Simalain comment, Istvan Nagi, it actually happens a lot. Hey Simon Modelabine comment, Istvan Naj. That's your view. But he did what he believed is right. Guys who died and made us righteous. Chris X. Zuma comment, never stand between a man and his bread. People are getting tired and very angry these days. Last, a guy killed his co-worker and took a picture of his dead body and posted it on social media. Dit is 45 jaar vandat ek weer my eerste 3 plaasaanvalle is. En wat ek die spoor begin vat het, ek was vars uit die weermag uit. Ek was staande mag, ek was in 'n operasionele eenheid waar ons eintlik moes Portugees praat om te kon oorleef. Maar ek het met tyd weer by die weermag betrokke geraak in die inligting en ek het later by militêre intelligensie gedraai. Op soek na wat veroorsaak plaasaanvalle. Hoe kan ons dit beter verstaan? Hoe kan ons dit voorkom? In plaasaanvalle het ons later agtergekom dieselfde ding is 'n huisroof. Of dit in die stad is en of dit op die plaas is. Die mense wat dit doen is dieselfde mense. Die metodes wat hulle gebruik is dieselfde. En met jare het ons agtergekom dit is nie net in Suid-Afrika nie, dit is internasionaal. Hierdie planne werk internasionaal. En wat in Suid-Afrika geld, geld in Amerika, geld in Europa, geld in Arabië. En dit is wat ek vandag wil doen, want Suid-Afrika is eintlik die maklikste plek om hierdie verkrachtings en ontvoerings en huisrowe en plaasaanvalle te voorkom. En ek wil julle graag leer hoe om dit te doen. Ek gaan kort sessies maak, soos julle sien op die video. Mense redeneer vreemd. Soos jy gefire word, dan is daar 'n klomp wat voel jy is geregtig om daai man dood te maak wat jy gefire het. Maar die grootste verskil tussen die ou Suid-Afrika en die nuwe Suid-Afrika is vandag Ubuntu. Ubuntu is die swartman se wêreld en lewensbeskouing wat vandag op ons afforceer word en omdat ons Ubuntu nie verstaan nie, is dit die rede waarom ons bakslaag kry. Een van die groot redes. Daar is 'n klomp redes hoekom ons aangeval word en ek wil dit op so 'n manier vir jou verduidelik dat jy nie in vrees leef in die eerste plek nie en dat jy nie voel dat jy moet die hele tyd oor jou skouer kyk nie. Ek gaan vir julle wys hoe mense met bittermin kennis, nie bittermin nie, want ek het boeke geskryf oor hoe die goed in mekaar steek, hoe dit werk. En net mense wat boeke kennis het. Ek gaan vir jou video's wys van suksesse wat hulle het teen huisrowe, teen voertuigkapings, teen ontvoerings. As jy belangstel, ek sal later met my volgende video sal ek die boek bekendstel. Maar vereers gaan ons 'n bietjie gesels in die volgende video's oor Ubuntu en wat dit is. Dankie.